Delegacija Srbije započela je učestvovanje na godišnjoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije doputovao je u Njujork. Naša delegacija sastoji se iz niza eksperata koji rade ovde zajedno sa nama na tome da stvorimo okruženje koje će biti još povoljnije za našu zemlju. Prvog dana rada delegacije Srbije ovde u Njujorku imali smo niz sastanaka sa ministrima spoljnih poslova zemalja različitih profila. Sastao sam se sa predstavnicima nama prijateljskog Kipra, sa predstavnicima Somalije, Italije, Azerbejdžana. Učestvovali smo na različitim događajima koji su organizovani na marginama UN, a sastajao sam se čak i sa predstavnicima biznisa, energetskih kompanija. Zaista pomalo naporan sajam svetske diplomatije. Kad kažem naporan, to znači da na dnevnom nivou to je dvocifreni broj bilateralnih sastanaka, ali ono što je zajednički imenitelj svim tim veoma raznolikim sastancima je naše nastojanje da stvorimo okruženje u kome će Srbija imati što više zemalja među kojima će jedina podela da bude da li su manji ili veći prijatelji. Dakle, mi želimo da stvorimo ambijent u kom imamo prijateljsko, ne samo neposredno okruženje, nego i da nastavimo slavne tradicije perioda kada smo bili osnivači nesvrstanog pokreta kao jednog od stubova međunarodnog poretka u eri hladnog rata. Sada je jedno novo vreme, ali mi nastavljamo da okupljamo zemlje koje su posvećene Povelji Ujedinjenih nacija, a inače ove godine obeležavamo 80 godina od potpisivanja tog krovnog temeljnog dokumenta Svetske organizacije i mogu da kažem da Srbija potpuno zagovara multilateralizam, znači vladavinu međunarodnog prava, ne samo zbog Kosova i Metohije, što će biti jedna od značajnih tema kojima ćemo se baviti na svim sastancima, nego i zbog očuvanja globalne stabilnosti, mira, kako u našem regionu, tako i mnogo šire. Srbija je prepoznata kao odgovoran akter koji ima iste principe, iste stavove u razgovorima sa svim akterima u međunarodnoj zajednici, kao potencijalno i za neke veći aktualan, a za neke budući partner kada reč o razvoju ekonomskih odnosa, kao potencijalni ili već aktualni partner u razvoju saradnje u bezbednosnoj sferi i ukupno uzev trudimo se da sliku o Srbiji kao zemlji stabilnosti, ali i zemlji posvećenosti principima, a okrenutoj budućnosti promovišemo svuda i na svakom koraku. Očekuje nas napornih 5-6 narednih dana borbe za pozicioniranje Srbije u ovom turbulentnom svetu, ali mogu da kažem da smo ozbiljno, žestoko stali iza vrednosti u koje verujemo i da ćemo da ih branimo ovde na način koji je dostojan interesa naše zemlje.